Nibyo reka mbasuze kandi mbifurize kugubwa neza mbone yo kubaha ikaze uyu munsi wa none kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026 tugarutse muri studio rero tugiye kureba amwe mu makuru agezweho kugeza kuri ubu ngubu cyangwa se kugeza kuri uyu munota hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye hakomeje kugenda havugwa byinshi cyangwa se hakomeje kugenda hagaragara byinshi ku bijyanye n'urugamba ndetse n'imirwano byakomeje kugenda byumvikana turabana ndetse no makuru agiye atandukanye aho tuza kubabwira ko kugeza kuri ubu ngubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongereye igitutu ku barimo umutwe wa 23 ndetse n'uruhande Rwanda mu rwego rwo gushyira iherezo ku bibazo bikomeje kugaragara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Unyemerera ibyo tuze kuba tubigarukaho turi kumwe hano kuri John Info mu rugendo rw'amakuru kandi nanone mu by'ukuri kugeza kuri izi saa cyangwa se kugeza uyu munsi mu gihe intambara igikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. President Juan Felix Tshisekedi Tshilombo arasaba Antonio Guterres mu by'ukuri ko hagira igikorwa kugira ngo amahoro n'umutekano biboneke. Ari muri urwo rugendo asaba MONUSCO kongera imbaraga hano mu by'ukuri kugira ngo hagire igikorwa ndetse n'umusaruro ugerwaho. Intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, menya ko twageze mu cyumweru kigerageza mu gusuzuma niba gahenge kasabwe nangura kazubahirizwa nyuma yuko mu by'ukuri Angola yavugaga ko byatuma habaho kwihutisha ihagarikwa ry'imirwano ndetse n'irangira ry'urugamba rumaze igihe rwose rwarajengereje cyangwa se rwangamiye uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tureba rero mu by'ukuri bijyanye no kugwa kw'indege ya kajugujugu ya MONUSCO igoma bisobanuye iki? Ibingo bikaba ari n'ikimenyetso cy'ikizero cyuko amahoro muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ashoboka kandi mu by'ukuri bishobora kuba byagira icyo bivuga kwazaza ha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe byongera kwerekana ko ubuyobozi bwa guverinoma bushobora kuzagaruka kandi ingendo no ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma zigafungurwa. Si ibyo byonyine gusa dufite n'andi makuru agiye atandukanye tuza kugarukaho. Icyo usabwa gusa nta kindi nuko uza kuba hafi yacu hanyuma ukaza gukurikirana rero ibya makuru. Turaza kwerekeza no muri Kivu y'Amajyepfo, turareba Murenge Centre haravugwa iki muri utu duce, turebe uko byifashe ndetse n'ahandi mu bice byakomeje kugenda bivugwamo mu by'ukuri imirwano. Prena Ruzizi ni biki bihari uze kuba hafi rero mu by'ukuri amakuru tuyagarukeho. Hanyuma rero ngende Bosco kuri mikoro ni Region Info. Reka twinjire nta gutinda duhere rero kuki, reka mu by'ukuri duhere ku bijyanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri tariki ya 17 nibwo byamenyekanye ko Amerika kwifata byanze. Amerika yatangaje ko ishobora gufatira u Rwanda ibindi bihano niba rutubahirije ibyo rwemeje mu masezerano rwagiranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyiriweho umukono i Washington. Mossad Baluzi, mujyanama wa Donald Trump ushinzwe Afurika, yavuze ko aya masezerano atari iherezo ry'ibibazo ahubwo ari intangiriro y'urugendo rugamije kugera ku mahoro arambye n'umutekano asesuye mu karere. Ibi kandi byahise bitanga igisubizo ku batekerezaga impamvu ubwo aya masezerano yasinywaga imirwano itayisihagarara ahubwo ari nabwo arushaho gukara. Bivuze ngo muri procedure cyangwa se mu buryo aya masezerano yagenwe azakorwamo nuko mu by'ukuri ari mu bihe cyangwa se icyo twakwita nk'ibihembwe by'ibizagenda bigerwaho ndetse n'ibyifuza kugerwaho byo kugeza ku musozi iki kibazo. Ibyo bitangaje rero mu kiganiro cyanyuze kuri France 24 tariki 16 Gashyantare mu gihe imirwano yari yongeye kubura hagati y'impande zihanganye. Abasobanura ko amasezerano ya Washington ajyanye n'umubano hagati ya Kigali na Kinshasa kandi ko yuzuzanya n'ibiganiro bya Doha biri gukemurira by'umwihariko ikibazo cya M23 na Repubulika Demokarasi ya Kongo bishyigikiwe na Qatar, Amerika ndetse n'umuryango umwe bw'Uburayi. Ibi nanone kura mu rujijo abibaza niba amasezerano ya Washington yabaye hagati y'u Rwanda cyangwa se Kigali na Kinshasa yabafitanye mu by'ukuri isano na M23 ndetse na Kinshasa mu makimbirane bafitanye. Ibi byongera kugaragaza ishusho n'isura yuko mu by'ukuri ibi bifite aho bihuriye. Ariko Mossad Baluzi yemeye ko habayeho kwica bikomeye ayo masezerano nyuma y'uko umutwe wa M23 wigaruriye umujyi wa Uvira, aho yavuze ko M23 ifashwa n'u Rwanda
Rwanda nk'uko Amerika ibivuga ariyo yafashe uwo mujyi, anashimangira ko Perezida Paul Kagame yatejeje icyizere ubuyobozi bwa Amerika mu Rwanda mpuzamahanga ubwo mu by'ukuri habagaho ukurenga kuri amasezerano. Yongeyeho ko nyuma y'ibiganiro byabaye hagati ya Amerika n'u Rwanda, abarwanyi ba 23 bavuye muri Uvira ariko batavuyemo burundu kuko hakiri aho bagaragara mu nkengero z'uwo mujyi. Ku bijyanye n'ibihano bishobora gufatirwa Perezida Kagame, Baruzi yavuze ko Amerika ifite uburyo bwinshi yakwifashisha kandi ko hashobora gufatwa ingamba nshya. Anibutsa ko Amerika yamaze gufatira ibihano abantu n'ibigo bivugwaho kugira uruhare mu bucuruzi butemewe bujyanye n'iyi ntambara, harimo n'uwo bita James Kabarebe. Ku ruhande rw'u Rwanda, Perezida Paul Kagame mu ijambo yavugiye mu nama y'igihugu yitwa umushyikirano yerutse kuba, yavuze ko intandaro y'umwuka mubi hagati ya Kigali na Kinshasa ari umutwe wa FDLR ukizwe bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ndetse bakora ku butaka bwa leta iharanira demokarasi ya Kongo. Yahakanye ko u Rwanda rugira uruhare mu gufasha M23 cyangwa ko rugamije kwigarurira ubutaka bwa Kongo cyangwa gusahura amabuye y'agaciro. Nubwo bimeze bityo, raporo zitandukanye za Loni na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishinja u Rwanda gutera inkunga ya gisirikare. 23 akanama k'umutekano ka Loni kasabye u Rwanda guhagarika ubufasha bwose buhabwa uwo mutwe ndetse no gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo, ariko Kigali ikomeza kubihakana. Amerika ivuga ko ikomeje kuganira n'u Rwanda kandi ko itegereje kubona ibikorwa bifatika ku rugamba kugira ngo yemeze ko ibyo rwiyemeje kubahiriza amasezerano biri gushyirwa mu bikorwa. Haracyategerejwe rero inzira nyinshi zizifashishwa mu gukemura iki kibazo, ariko kugeza n'isa cyangwa se kugeza amagingaya bikagaragazwa ko hakiri ikibazo cyakabaye gikemurwa kigituma mu by'ukuri M23 intambara yabo ikomeje ndetse n'ubwumvikane buke buri hagati y'ibihugu byombi kugeza uyu munsi. Ati intambara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yageze mu cyo bita icyumweru kigerageza mu gusuzuma niba agahenge kasabwe na Angola kazubahirizwa nyuma yo mu by'ukuri akambere katigeze gashyirwa mu bikorwa. Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo yemeye ku mugaragaro icyifuzo cya Angola cyo gushyiraho agahenge hagati ya leta ya Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za 23 guhera ku isasta z'amanywa kwa gatatu tariki 18 Gashyantare 2026. Leta ya Kinshasa ngo iraba yatangaje ko yaje gutangaza ko yemeye iki cyifuzo mu rwego rwo kugaragaza ubushake, kugabanya umwuka mubi ndetse no gushaka umuti w'amahoro ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bw'igihugu. Icyakora nubwo Kinshasa yemeye ihame ry'agahenge, umutwe wa M23 nawe wari utegerejweho gutangaza aho uhagaze kuri iki gitekerezo cya Angola. Wagaragaje gushidikanya ndetse no kutabyumva kimwe mu kiganiro n'itangazamakuru nyuma y'inama yakoranye na MONUSCO kwa gatanu tariki 13 Gashyantare Goma. Aba bagaragaje ko batabyumva kimwe n'uruhande rwa Kinshasa. Benjamin Mbonima, umunyamabanga uhoraho wa M23, yongeye gushimangira ko umutwe we wubahiriza inzira y'ibiganiro bya Doha biyobowe na Qatar nk'umwe mu baganira mu izina ry'uyu mutwe. Doha, Mbonima yavuze ko ngo batumva impamvu y'iki gikorwa cyangura cyane ko batigeze batumirwa mu nama yafatiwemo iki cyemezo. Abandi bakavuga bati se icyo gushyira imbere mu by'ukuri cyaba kugeza uyu munsi ari ko imirwano ikomeza cyangwa se ari uruhande rwatumye imirwano ihagarara cyangwa se nuko imirwano yaba yahagaze. Gusa M23 yagize iti ntabwo twigeze tumenyeshwa ibyemejwe na Angola, twakomeje kubahiriza ibiganiro bya Doha kandi twemera inshingano zose zijyanye nayo. Ibyo muri Angola ntitwabimenyeshejwe, ntituzi n'ibikubiyemo, ariko twagiye twubahiriza agahenge twashizeho inshuro nyinshi ku ruhande rwacu. Ubu bwo byemejwe i Doha. Uku kudahuza ibitekerezo hagati ya leta ya Kinshasa n'uyu mutwe ukikiye n'u Rwanda mbere itariki ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge 18 gutuma bamwe mu baturage batangira gushidikanya ko hazaza haka gahenge kafashwe. Hari impungenge ko aka gahenge gashobora kuzahura n'imbogamizi nk'izabaye ku bundi bwari bwatangajwe na mbere hose. Mu kwezi kwa Gashyantare 2025 nyuma y'ifatwa ry'imijyi ya Goma ndetse na Bukavu,
hatangajwe agahenge katigeze gashyirwa mu bikorwa. Nanone hagati ya Werurwe na Mata hagiyeho andi masezerano y'agahenge nyuma y'itangazo rusange ryasinyiwe i Doha hagati ya Kinshasa na FCM M23, ariko naryo ntiryubahirizwa. Mu kwezi kwa Nyakanga uwo mwaka hasinywe agahenge karambye i Doha, ariko nako nikigeze gashyirwa mu bikorwa. Nyuma yaho hashyizweho uburyo bwo kugenzura ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge, ariko kugeza n'ubu ntibirashyirwa mu bikorwa. Mu gihe impande zombi zikomeje gushindanya kurenga ku masezerano, iyi myumvire yo gushidikanya yasangiwe n'uwahawe igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel, Dr Denis Mukwege, avuga ko adafite icyizere kirambye aka gahenge gashya. Mu kiganiro yahaye itangazamakuru ryo mu Burayi ku itariki 15 Gashyantare mu nama y'umutekano yabereye i Munich, yavuze ko aka gahenge gashobora kuba ari agateganyo gusa, aho yagize ati twabonye agahenge kenshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo katigeze karamba cyangwa se katageze ku musaruro, ariko kandi icyemezo nimero 2808 cy'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye cyongereye manda ya MONUSCO undi mwaka umwe, kishyira ku murongo w'imbere mu gushyigikira inzira y'amahoro. Imbaraga z'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ubuhuza bwa Togo, imiryango yo mu karere ndetse n'inkunga ya leta zunze ubumwe za Amerika na Katari bitangiye kugaragaza icyizere cyo gutera intambwe. Ibi bigaragazwa n'uruzinduko rw'umuyobozi w'agateganyo wa MONUSCO i Goma mu rwego rwo gutegura uburyo bwo gukurikirana ndetse no kugenzura agahenge. Ni intambwe ikomeye cyane ko kuva muri Mutarama 2025 kugera i Goma mu ndege byari byarahagaze. Jean Pierre Lacroix, umunyabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro, yavuze ko MONUSCO yiteguye kugira uruhare rwayo mu gushyira mu bikorwa agahenge guhera i Uvira mbere yo kwagurira ibikorwa mu tundi duce twibasiwe n'umutekano muke. Abasesenguzi bamwe bagaragaza ko ubushake bwa Loni bwonyine budahagije, hakeneye kandi ubushake n'imyitwarire myiza y'impande zombi zihanganye. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres mu kiganiro yahaye RFI yibukije ko MONUSCO idafite ubushobozi bwo guhatira amahoro, bityo impande zombi zigomba gushyira imbere inyungu z'abaturage basanzwe ari nabo bababazwa kurusha abandi n'intambara kugira ngo agahenge gashyirwe mu bikorwa by'ukuri. Iki cyifuzo cy'agahenge cyakomotse ku nama yabereye i Rwanda yahuje perezida wa Angola João Lourenço, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Félix Tshisekedi, perezida wa Togo Faure Gnassingbé, umuhuza w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na Olusegun Obasanjo wahoze ari perezida wa Nigeria uri mu bahuza bagenwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Mbere y'ibi kandi ku 17 Mutarama 2026 habaye inama yo ku rwego rwo hejuru i Rome muri Togo igamije guhuza ndetse no gukomeza inzira y'amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari. Perezida Faure Gnassingbé yagaragaje ubushake bwo gukorana bya hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari kugira ngo impande zose zubahirize ibyo ziyemeje, nk'uko byagaragajwe rero cyangwa se byavuzwe bidashidikanywaho. Ahangaha rero bikaba bigaragaza mu by'ukuri uruhare ndetse n'icyifuzo cyo kuba mu by'ukuri ari ibyifuzwa kugerwaho kuri iki kibazo. Ngira ngo rero murumva neza cyangwa se musobanukiwe neza uko ibintu bihagaze cyangwa se uko byifashe. Hanyuma rero kadukomeze n'aya makuru, dore ko amakuru atagarukiye aha ahubwo tugufite n'andi makuru agiye atandukanye. Kugwa kw'indege ya kajugujugu ya MONUSCO i Goma mu gihe agahenge ko katarimo gahabwa amahirwe yo gukurikizwa bisobanuye iki? Kajugujugu kuva yagera ya MONUSCO kuva yagera ku kigo cy'indege cya Goma mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru kuwa 12 Gashyantare bifatwa nk'intambwe y'ingenzi kandi ifite igisobanuro gikomeye muri iyo ntara. Mu kiganiro cyihariye yahaye Radio Okapi kuwa 16 Gashyantare wo bitandeye Kadilo, umuvugizi wa MONUSCO, yavuze ko icyo gikorwa ari ikimenyetso cy'icyizere mu gihe hakiri umwuka w'umutekano muke. Ati byonyine bigaragaza ko mu by'ukuri nubwo ari ikibazo cy'umutekano muke ariko bigishoboka. Ikimenyetso cy'icyizere n'igisubizo ku isubukurwa ry'ibikorwa. Iyo kajugujugu niyo ya mbere iguye i Goma nyuma y'umwaka urenga indege zitarahagera kubera ikibazo cy'umutekano. Icyo gikorwa cyari kigamije kugerageza niba ingendo zo mu kirere zishoboka kandi zifite umutekano. Madamu Lo yagize ati Doha iri guruka n'impanuka ry'ikajugujugu Doha iri guruka ry'impanuka n'ikajugujugu igisobanuro cy'icyizere n'ikimenyetso cy'ingenzi mu bikorwa byacu.
yasobanuye ko iri garuka rijyanye no gutegura uburyo bwo gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge CCRF nk'uko biteganywa n'icyemezo 2808 cyo mu 2025 cy'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye giteganya ihagarikwa ry'imirwano. Intumwa idasanzwe y'umunyamabanga mukuru wa Loni by'agateganyo yagarutse Goma muri Kajugujugu, bikaba nabyo bifatwa nk'ikimenyetso cyo gusubukura ibikorwa bisanzwe nk'uko umuvugizi yabivuze. Yari mu ndege ya nyuma yahagurutse ku itariki 27/25 mbere yihagarikwa, kandi nawe wari mu ya mbere iguye nyuma y'iryo hagarikwa, bikaba byerekana intambwe iganisha ku gusubira mu buzima busanzwe. Hano mu by'ukuri nta masezerano yihariye, ahubwo ni uguhuza ibikorwa ku mutekano. Ku bijyanye n'abibazaga niba hari uruhare rwa M23 mu kwemera ko iyo ndege igwa, Ndeye Kadilo yahakanye ko habayeho amasezerano cyangwa ubwumvikane bwihariye hagati ya MONUSCO na 23, agira ati ntabwo hashobora kubaho igihembo cyangwa amasezerano yihariye igihe MONUSCO ibigizemo uruhare. Ubutumwa bwacu bukorwa hakurikijwe inshingano twahawe kandi hashingiwe ku bwumvikane bwa tekinike bugamije kurinda umutekano. Yongeye ko imyiteguro yakozwe ku bufatanye na leta ya Kinshasa ndetse no kugirana ibiganiro n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye z'ibikorwa aho hagamijwe kurinda impanuka cyangwa ibibazo by'umutekano, gushyira imbaraga ahari ibibazo byinshi. Rero umuvugizi wa MONUSCO yanavuze ko ibibazo by'umutekano byagutse kuva mu gice cya Grand Nord kugera muri Kivu y'Amajyepfo, aho yasobanuye ko MONUSCO iri kunoza uburyo bwo kohereza ingabo n'ibikoresho byayo hakurikijwe uburemere bw'ibibazo. Abivuga agira ati ahantu ni hanini ariko tugomba gutandukanya uturere. Asobanura ko MONUSCO ifite inshingano zuzuye zo kurinda abasivile muri Kivu y'Amajyaruguru na Ituri, mu gihe ahandi nk'Ibukavu cyangwa ku misozi miremire bakurikirana gusa iyubahirizwa ry'agahenge. Intego yabo ngo ni ugushyira imbaraga ahari ibibazo bikomeye kurusha ahandi, cyane cyane ahagaragara ibitero ndetse n'imvururu byinshi. Ahangaha rero bikaba ariyo mpamvu mu by'ukuri Goma yaje ku isonga ya mbere mu bigaragara ko bishaka kugira ingaruka zikomeye cyane cyangwa se zidasanzwe kugeza na n'uyu munsi. Mu yandi makuru tugenda dukomeza, kuri ubu ngubu biravugwa kandi ni byaje kwemezwa kugeza kuri uyu munsi, ati Turukiya yongeye gushimangira ko izakomeza gufasha Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rugendo rwo gushaka ndetse no kugarura amahoro arambye muri iki gihugu. Ibi rero bikaba byatangajwe na ambasaderi wa Turukiya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Murati Uriku, nyuma y'inama yagiranye kuwa mbere tariki ya 16 Gashyantare i Kinshasa na Vice Ministri w'Intebe akaba na Ministri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Gayi Kabombo Mudumbaita. Muri iyo nama ambasaderi wa Turukiya Murati Uriko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yanerekanye umusirikare mushya wa Turukiya ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare Attaché Militaire watangiye guhagararira igihugu cye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yashimye kandi intambwe imaze guterwa mu guteza imbere ubufatanye hagati ya Kinshasa na Ankara, cyane cyane mu bijyanye n'umutekano ndetse n'ingabo. Nyuma yaho Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakiriye na ambasaderi wa Liban muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bita Itama Ibrahim, wari waje kumusura mu rwego rwo gushimangira umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi. Ambasaderi wa Liban yongeye kwemeza ubuvandimwe buri hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Liban, ndetse anagaragaza ubushake bwo gukomeza no kongerera imbaraga uwo mubano. Ku rundi ruhande Vice Ministri w'Intebe yanagiranye ibiganiro na ambasaderi w'u Burundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Agricole Mohamba Ntirampemba ku bijyanye n'uruzinduko ruteganyijwe rwa Minisitiri w'Ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Bujumbura. Uruzinduko ruzimarira ku gushimangira ndetse no kongera ubufatanye hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Burundi mu bijyanye n'ingabo ndetse n'umutekano. Rero ngira ngo ubwo murumva uko byifashe. Reka twerekeze Addis Ababa muri Ethiopia naho turebe uko byifashe cyangwa se uko bihagaze
mu gihe amahoro n'umutekano bikomeje kubura, Tshisekedi akomeje kugerageza uburyo bwose bushoboka bwatuma iki gihugu kibona amahoro. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mu biganiro yagiranye na Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Loni, yagaragaje ko hakeneye byihutirwa inkunga ya tekinike kandi yizewe ya MONUSCO kugira ngo hashyirwe mu bikorwa neza uburyo bwo kugenzura ndetse no kwemeza iyubahirizwa ry'agahenge hashingiwe ku cyemezo nimero 2808 cy'inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye. Abayobozi bombi bahuriye ku ruhande rw'inama 39 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe yatangira Addis Ababa muri Ethiopia ku cyicaro gikuru cy'uwo muryango, nk'uko byatangajwe n'ibiro bya Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Baganiriye ku bufatanye bwiza buri hagati ya Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umuryango w'abibumbye, banagaruka ku bibazo bikomeye biri mu mutekano mu karere k'ibiyaga bigari, gushimangira imikoranire mpuzamahanga ndetse n'uruhare rukomeye Repubulika Demokarasi ya Kongo ifite nk'igihugu kigize by'agateganyo inama y'umutekano w'umuryango w'abibumbye, kwiyemeza amahoro no kubahiriza amategeko mpuzamahanga. Muri ibyo biganiro Perezida Tshisekedi yongeye gushimangira ko igihugu cye kiyemeje gukomeza gushyigikira ndetse no guteza imbere ibikorwa bigamije kugarura amahoro, aho yavuze ko bidahagije gutanga amagambo gusa ahubwo ko hakenewe ibikorwa bifatika kugira ngo hubahirizwe amategeko mpuzamahanga n'amasezerano yafashwe mu nzego z'akarere no ku rwego mpuzamahanga. Inkunga y'umuryango w'abibumbye rero ku ruhande rwe Antonio Guterres yijeje ko umuryango w'abibumbye uzatanga inkunga mu gushyigikira mu bikorwa uburyo bwashyizweho bwo gukurikirana ndetse no kugenzura agahenge. Yashimye kandi kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarabaye umwe mu bagize inama y'umutekano, anashimira ubushake bwayo bwo kurengera imikoranire mpuzamahanga ishingiye ku butabera n'uburinganire, agaragaza ko Afurika ifite uruhare rukomeye mu miyoborere y'isi. Rero uwo ni Antonio Guterres. Dukomeza kandi inaya makuru tureba uko byifashe hirya no hino hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mbere ko twerekeza muri Zambia. Hari ihuriro rero mu by'ukuri risaba ko abanyekongo bakoresha inzira y'amahoro no kutagira urugomo mu gihe bashaka kugaragaza ibibazo cyangwa ibyo basaba mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero bakaba babivuze nyine bavuga ko bitari ngombwa cyangwa se bidakwiye ko hakomeza kugaragara ibikorwa by'imyigaragambyo mu gihe hasabwa amahoro. Reka twerekeze Zambia. Mu mpera z'icyumweru gishize urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Zambia ngo rwakoze igikorwa gikomeye cyo kugenzura abanyamahanga batuye mu mujyi wa Ndora, rufata abanyekongo barenga 80. Bivuga ko ngo muri abo bafatiwemo Abarundi, Abanyarwanda, bamwe muri bo bahise birukanwa ku butaka bwa Zambia. Amakuru aturukaho biravuga ko aba bantu bakekwa kuba bari muri icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abayobozi ba Zambia batangaje ko abantu barenga 170 bakomoka mu bihugu bitandukanye bakekwa kuba batuye muri Zambia mu buryo butemewe. Muri bo harimo abanyekongo barenga 80 ndetse bamwe n'impunzi. Iki gikorwa cyakozwe ku bufatanye n'izindi nzego z'umutekano za Zambia, kikaba cyarimanze mu bice bitandukanye by'umujyi wa Ndora birimo Hillcrest, Mitengo, Kawama, Kanseshi ndetse n'abo bita Dorahili. Ibyakozwe nyuma y'igenzura impunzi 15 z'abanyekongo zajyanwe ku gahato mu nkambi ya Maheba muri Zambia. Abanyekongo 10 bakuze n'abana 26 badafite ibyangombwa byemerewe birukanwe banyujwe ku mupaka wa Sakania. Abandi banyekongo bigaga muri Zambia badafite ibyangombwa byemewe basabwe kuva muri icyo gihugu. Abanyekongo 5 baracyafunzwe mu gihe hagikorwa iperereza ndetse no gutegura izindi ngamba z'umutekano. Urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Zambia rwibukije ko abanyamahanga bose baba muri icyo gihugu bagomba kubahiriza amategeko agenga abinjira n'abasohoka. Uwishe ayo mategeko ashobora gufatwa, akirukanwa cyangwa se akimurirwa ahandi ku gahato.